la mfana. Ngathi ngikotshana nje. Wase Eastern Cape nayo. Komana lo. Hayi nawukazi ulwa nomuntu ozaphambili kanje yami. La muntu bangambetha kemva. Lapha ubona njani? Ukomani uzawina nge-knockout. Hayi ngumalambe edlile lo. Ukomani ngulunxibe ezimnyama lo walapha. Yaphi? Yase Eastern Cape na. Lamaqala ngakoMartina. Tipo Nombanjana! Kodwa uyoyika uNombanjana mtshona. Uyamkhumbula ukomani ngosasibukele naye. Besithi abantu abakwazi ukudlala igame yakhe namhlanje. Amlo mbambe nginganga. Iyana Banjana. Bana babuyise man. Sizobhoda kwa L. Imake mntana mizongo zakufota apha into. No, yanansi kuphela kwefight yazikhupha. Ngibhala nobhala. Xa kugqithe ngibhale results zaleni ngoba wandeka. Please publish. Ngibhalela i-newspaper online, haya haya ngipeli ngenza nguwe uba ndithanda le. Otherwise abanye abantu bayabhatala bona sekuleki. Yimi lenkolo bebeliba wena ujonge ngapha ngizoantaviya wena. Nothi bendiyodonsa kuwe. Bendimoqofa dosa wena. Wenzeni uba mandibuse le waba nemali ujonge ngenza umsebenzi. Uyabona? Hayi enye ndiwenza kuba ndiwuthanda. Okay, hayi. Hayi la Nombanjana izawona nembo ume ngathi uncini. Iyana Banjana. Ngesa straight right side. Hayi Eastern Cape asiphathela abantu abangazanga zolwa le game. Bani poso proke. Hayi kumane usibavumi manje. No rotakula lo sekhambana. Nenye yakwamdani kodwa kwabo Sesonga kulibhola. Le boxing sasiqala siyoma komamoni. Kodwa kimnqindi theli lihambe inyanga likwenza uqeqe. Uyabona kubetha inhloko apha. Besukuma ukukhopa. Aba bangamana ubelwa indoda ejimele ubetha inhloko yakho ube right. Uzathi sibala yabo right. Qale asinakwazi yabona ukwayini. Kuba abanye baphelele kulando nje. Nami kusintwana yami ngiyovihluthi ngizathi mayeke. Ebesafuna nje mayide. Ndandiyile. Qala lo nani mane ndithunywa mina zange ndikwazi uhlala emithini. Akubuyele kaSibekwa kuphekwa Hayi le yayinto qala lo ndonqena. Ndonqena uba ngathi ndi-against ikomiti ndikunye nayo yabo. Loo nto funeka isuke ezantsi. Nikise inyama enesongo. Inyama iqinile. Bengiqala ukuya zandiye kuleya. Hamba kubele sibusele kuphekwa. Kwaleya ndandiye kuyo. Kuleya yalo awupheleyo.
Ayize. zange ndoneliseke yayinje base bathi bona hayi yonke into ibi-right ngaqonda Ngibona raja. kuba ingogqithwa na uba ungathi maniphekelwe okanye ngabantu abanjengomzoli baze nokwakutya qha seku-right Ngitsho mntanami bayikhondena abantu baphekilana. kuba kuba bayonqena ukupheka abantu bakuthi ya Banikela 8,000 basiphakela ngoba kuyaboneka sisigibana sonke. Yebo. Hey. ye unombanjani Ngamona banjala bathi. xa uzawuwe Iya batini balizabisa kakuwe. Iya kai. ukwelalanga Ngema khaya kakuthi kwa. hayi ndahlala mna bade Ngexesha bagqe ngiseThekwini nafika endlini ndafika ndapheka nje. Iyabuza kodwa sengakade kwendasa bathela umgaqo. Nophendle ekhaya. Inyama iqinile iyabanda. ye uzawuwa laa mntu ubhikileyo Betha kamandi. Betha kamandi. Nasithi igazi aliphungwanga. yabo ubaleke lalanga elalanga kawukwela cala lihlala ebusweni Nabajana.